if arrogance it means send a party to opposition. More example. At the time NPP was when people were saying more arrogant, they never accepted. In fact, who can now we for Intina make catch them when this may mubuswe for and on yamasem uko position you are betimase and I'm betiase because NPP co positions are no more tiase so mu arrogant intimo ebia mo betiase sa muko position na me kana say muko position because mo sorry 2028 NPP in kadem 2032 ba the mo kan nyina NPP no so mo break 8 and they are not the biamika no tam NPP ba 2017 no so do see come in this didn't show one man I send this the oma collapse party na we and Kenya any say 2024 NDC bet me tam MPP issue ho posa no as send jonku nyina bubu enti de mumu ye no man na mo ho so a enya sam ye hu mo so bi pen o enya se Ghana fo hu NDC mama mo we so bi pen o tamana na do buy 2017 no now man yet say we Messiah ono ne man yes sana Ghana for kura hu no na nado de oba di ya wie corruption ye hu biem galam say tu betwa hwan enema bia na nado gina stand for no tinema bo man ye nsusu da Kofi nie commander ni sen PP be fraba mu awu bete anase eye nukro nye nukro nka ni kwa say ye timpo be wie ye na ene sen ene Ghana for tinya to abatia NPP party on nam 160 something or better 137 parliamentarians are some na mikan obi e woda ofra bam no da 88 no come micro minority anomoja enso musuba na democracy and then this amomu ba mabwa na mu free say musubi ma ada no me dem say kire bia kire mu no asem wenye NPP for na eka o eye NDC for na eka ena bia beka se dem kan enye bosemuka because some amutie program yi NDC for amofre no amofre ka bi NPP for mutibi etiefo nyina atibi enti munim the publisher ka no wenye NPP grassroots na eka so NDC for food soldiers na eka sa na me ka asem ya kire mo NDC muntie ni no muntie maybe I will be can't the enko party ni ma and Ghana for nya botre and John Dramani Mahama ba ye nche and abana afe no washa ase no kre Ghana for nya botre John Dramani Mahama ne ndisi ba ye nche and na me ka kire mu se and mu de na certain time dodo se John Dramani Mahama ne MPP ba ndisi ba ye nche Kofi nie na Ghana for ka na mutimi kasa se Ghana for nya botre se bi omo ko manuntum sansa aban ba ye nche dia ene na mo ba ye nche nso mu de afri ase ntem dodo me ka kire mu ne mo ndam so se aban ba ye nche ntima Ghana for nka de ekoso enya enye ne mo ba ye nche enso mo am foot soldiers ka kire mu se mo ya arrogant ene mo afri ase ntem dodo ene mo kyade a ene ye hu de besi Masha sentem sabani baba mun chadia ene masha sentem moye arrogant on your own people because na NPP for na eka mo am foot soldiers na me the publisher kan because enya jumadie so mo am freka bi de koso no sa mo beka no kra kire mo ho a kire mo party ne mo party mpanyimfo a munim de koso no enye MPP for na eka NDC for na eka na NDC for kana mo se muntia mon kan hunu se MPP body na mo parliamentarians na eka eduba bi no mo so finance minister nye asode nti ene o mo ne ene mo full soldiers no eka se mo appointees mo ye dwe papa na appointee full soldier no ye NDC ni SNDC mo appointees ye dwe de na MPP ni nkasan Kofi nie na mudwa na ye ka sa mo se ye boa na nsense munim Julius wept Julius Debra okọ Pentecost aso dem kosu ne na edi ntia mumpanyimfo mo appointees ni bi dwa kasa dwa kankan dwa fi no sa kasa ni bi no ena mo bi se Julius Debra a chopper mo the man broke down
Some musi dear can and cry me, mamma example. And the publisher catch them whenever you. None may catch him say, eh, ya no cresse, more crana, more hanamono, mukabi. And the more point is no, NDC appointees no, and young people for so mu Joe, and NDC for na hun. Said the no cost NPP time no. Same thing. Some can some of the monta for into NDC now din chain. Oh no, unye salary, ebi a stipend bi na ebi a dimawa. Ni e kana obe defend dia. Ebi kwa defense ni nu time an NPP for teso no. Kofi nie no mu defend it. Na be defend dia. Ye be show. Yenti asma mu kan yo. Arrogant appointees chopping big. Chopping big. What are we chopping? Mo amoka appointees na chopping big no. Who evidence? And now what assumption are they kasa? And Crawford Musi omo chopping big ya ne money abri. I just san Crawford ya na amoba amobe defend you omo Omo policies, ways of doing things. Anko yes or maya ya chichiri ne ka mu defend. Mo ka che so mo ba ye nche enti eja botrem omo no. Na be kasa they are chopping bigger. What do I join na kasa na e dey no hu na wo de kasa o evidence ne sen. Nipa na wo defend no na fe mo ba na be kasa wo chopping bigger na o pese wo kire sen. Opemsuo. E tori be anya se they are chopping big go. Me madin kan ka kire. Me mfa wo se wo ye NPP ni na NDC ni. Na so dwumadi a wudi no. Sebi. Uhwe funu so, woto pa no. Wo ye carpenter ni dwumadi bia wudi bia wo de bo man Ghana. Ene so obi enso dwumadi a wo di se wo so man Ghana no. Ono ne de ye mana salary. A be so no, wo ko dwomun. Se ato ade o se anto ade o wudi oni ho hancho, utena trotroma, wo akasa sa be ko sa. Ena nke owie ye no, ye se bosume no ye tua wo ka. Ni ama wala onces bi sabi wo ha dan ka de betua dan ka wa wo fin so afato ho wo ska bia ye ma entertainment allowance ni sa de na anka wo nim nka ebra wa bɔ no ka bi kura chen sa si wo bi na na SMP bi no tie man adwuma no anye na wo gino no mu defend ya sam krofo yi no na wo be ka chem say they are chopping big, they are not chopping anything big o ya man salary e guaranteed bosumi bia na wo minim ba bia wo bosumi bia na no me kan see obi de kire ye de bi to so no structured da ho bosumi ebia 50,000 obi de 75,000 ya de ansa na we calculate bia 10% of 50,000 is 5,000 near the amount say we ye utility allowance on fun channel lad bill near the lad bill 50 million o ye de ma obi traffic mu ni nyina bosumi obi lad bill no water bill ansa na we man allowance for entertainment into some Opemsuo where bema won jim from bonitro me na me ka yom bi akero na wo ye ma allowance fa ye de wo yanka wo yanka ya fa yo ka wo ko dwuma wiase se de kwa wi akotena ba bi se Opemsuo na bi so aso no nsa na ye yo he yo ntini pa na ye ma ne sa ne ma we nyina no hu abeka se wo chopi money won chopi hwe now wo di na ko gina pen bi what does NPP no NDC new ama hono mo no adodode e wo hono no. Nti sometimes mu bi kasa say because you think and say sasi kana wonya no confirm rondi ana dia wo dia waye yie no ebia ye oya na wo ye meto abama afi hu kura so they are chopping big. Life is good for them eno na hu a wo bia wonim no pa say we wonye enene de ekosuni life is good for him or her.